Bảo à, Kuki nam pi ten hi ham tuam khom hi nawa pasienin phathei golzol nang pe a tuni in ISTV program mang zanga hi vanoi pum pi a pasien thu atam thei pena gen thei ding a hi himi program pi jin amasa pen pasin kong ke pa thoi tu he tuni ai gerut pen hi le the scripture the Bible pasien le khabu siang tho lai siang tho hi bang ai bang tana sil bol thei a bang tana power ne chi igen chen ding a he tuni in mi tam pi ten lai siang tho et chon le kinil na in ana jang kha wa himi hi ada hoi ma bang je chele hat tum khat ki bang lo kharin ama ngai dana interpretable somjing ai alena abol jeng le ki bang lo kinil tu na ai la ipasien wang chu god of confusion ding hi kata san ke ya confuse na pasien lungboy na pasien hi ding kata san ke ya ata te sim ding le ata te ni thei ding wa lai sing tho na pi pen dark ages like mi ten hi lai sing tho roman catholic te lai sing tho hi na sata na hal vam lai wa hi pasien in preserve ana kep chinga tu na hi ata te sim ding tu ni ta na hi lai sing tho anau mai jen le lai sing tho wang amo ke ya a hen la lai sing tho ji a kinil ki boy te hi a lai sing tho zo amo ke ya a te ami hing te zo ki mo hi chi ama sa pen ka gen ori again the word of god pasien thu ai ringa ama sa pen lai sing tho mun khat yen ding wa isai bung som li changgen na hi jin again hi hampa voya pa pe te jong apul he hina le mang pa thu pen kum ton in om den ding hi je the word of god stand forever I pasien thu hu tang ton na om ding hi le koi hi nang le ke tu nei mi tam pin lai sing tho a hen ke wa a ke sa wa a boy sa je lo hi tu mi je lai sing tho hi supreme authority thu nei pen ta pasien kam teng thu teng ai ja hi la thei ding ai ikigin masa ding poi mo ka sa hi hulle ni te ki khela siltam bi ki khela tana isai bung som ni changge nai hampa jong apula avoi a himana le van pasien thu wang apul sia a ki khel lo ai chi kumton a omding a hi chi jo hin an again a sam number som le ni na changup yet ki lai le bang chen again ai mangpa thu te khu thu siang tho a hi I mangpa hu siang tho a thu jong a siang tho a to me hi thu siang tho ki chi le kha bu siang tho ki chi he ama sa pen scripture ji jing something written sil khat ki gel lut lai bu jiel lai siang tho ma bible tam pi ki mu a lai bu jiel ki chi himi lai bu jiel ki chi pen koi ma story ki sun ke ya koi ma thu sim ki sun ke ya hima na le van pasien ki phun do na le van pasien silam nang bol na te silo pi te anaki gel zo a hi chi hi I thei siam ding poi ma ka sa hi to mi jen le sam number som ni changup 9 mangpa thu te khu thu siang tho a ya dangka hal tuina me ya sagi ve ki hal sangin sana me ya sagi ve ki hal sangi I pasien tho khu asiang tho zo ai chi ai abana bang again kide Matthew bung som ni li chang som thum lenga na leile van amang dinga hinan le pasien thu khu manglo ding ai leile van amang dinga hinan le ka thu amang si ding hi jesun ka thu amang si ding hi ne che pasien thu amang ke dinga I pasien thu khu ki khel ngai lo hi chi Matthew bung som li chang som thum lenga na again kide hi abana yet kidai le Johan bung som chang som thum lenga na bang again ai pasien thu tun na te na ngon pasien te na hi u achi le lai siang tho thu hu thu ta hu su siat thei ai hen ke thei le the scripture cannot be broken lai siang tho hu hen ke thei le ase thei ai a hi lo dan hi Johan bung som chang som thum le nga nai na gen ki dei tunin mi tam ta ten hi lai siang tho hi ila ding pen ipom ding pen tau hi anaki pom non ke ya I din lo na di Halloween himana le pom dani siam lo jon le hi thon tha le thon lui ai lo le Old Testament New Testament ki khen ka jen le hi ta san na zat thuil di na lo zat tampi na pod do ta to mi ja tu nya hi the Bible ai lo le the scripture the power of the scripture lai sing so silbor theina hi ina sim na get khom ai scripture Bible verse tam ta gen khom ding hi wa to mi na Hebrai bung li chang som lin bang gen ki dei aje pen pasien thu a hinga aje pen pasien thu a hinga sil abol the hi pasien thu a hinga sil abol the ai le mi hing hin khojong a khel the a ta san na di lo jong ta san na di a pui the a mi ki sia te jong
kisiam thana pe thea kinep na nei lo te ara kinep na hi dan ilai siang tho wa para I pasien alo pinan in na pasien a hi dan te hi kichian ta mu thin anom kit a hi nga sila bol thei a an je Timothy thoni na bungthum chang som lenga na pat som le sagi da isum ai le Paulin Timothy ana han thon a hi naw pang no na hi la ya pat a naw pang no na hi la ya pat a na thei chien pasien lai siang tho nang ma pil na hing pi hut dam na tan na thei dinga pil na hing pi na je lai siang tho sim chengun pil na au ma lai siang tho kia cheng in hut dam na kanei ta ai chi ki thei che nei aje pen Jesus Christ again ta jen Paulin Timothy ko ai jen again to le na naw pan la ya pat in Christ Jesus a gin na ji a hut dam na mudi nga nang hing hil pil thei lai siang tho thei na hi ta he lai siang tho zo sie pasien hwa khuma hia ki thuil na ding pho hil na ding di tan na lama ki thuil na ding in apatuam he pasien mi khu na se phoi chin tenga sem ding a kim ta ki thoma abukim thei na ding in pasien mi har perfection aule bukim tam thei ding in tamilai siang tho sim angaya lai siang tho ki ji thei chin angaya lai siang tho na thei chin a Paul Timothy kunga na thei chin ta jin le nangman pil na ne ya huddam na kade hi chi Christ Jesus na gin ta ji in kimon na ne ta hi chi Paul na hi lai ai le Paul Timothy a han thon a lai siang tho achi pen bangat ni Paul hun lai le New Testament le khabute om nai ki a Jesus kam teng te record book anom nai ki a himanan le tu nai thei chin ding haru chu Paul in the scripture lai siang tho achi khu Old Testament book anahi ahi Old Testament book hu bang hi tai jai le Moses lai khub le khabute ai le zol nei te lai bote Psalm Proverbs chi te hi amawa dinga pasien lai siang tho cha naki kem jing pen anahi ahi ai le Paulin tami pasien thu Christ hu atang ko na he bangtana lai siang tho ana jangai jai le beren mi te ko nga thu va get line na sep te bung som le sagi chang som le khana ya rai le beren mi te ko thu va get line le he beren mi te khu alung simu Thessalonica mi te sang ana ki hongzo chi lai siang tho record ani na sep te bung sunga ai le bang chadai Paul thugen khu adi lo we chin le hi tes ayat chin na ding a thei chin na ding amount the scripture lai siang tho a phenu hi che tu ni a he I boy na kharo chu ikama thuil di lo thuil tam pi pora ikin yat la wa khomi pa thogen hi jin omi ama kho thuil di lo hi ji gen ma a hin la koi ma bible phen a lai siang tho phen a lai siang tho to patep koi ma om no lo he to mi jen le ton in koi hinan le lai siang tho wa fortified lai siang tho wa dinga foundation a lai siang tho na ya ding te a ding in bang tan hinan le pu na om lo ri ai Jesus Matthew bungsom ni bungsagi na bang sin again ai mi pil pan sung tunga ina lama amo pan le senil tunga analama hi je ai le sung tunga in kilam pa hu hui pi hatta tui pi hatta ninu nung chenga ninu khalam chenga khem na le sol nang hat ding na san ai Jesus hui pi le tui pi ana janga a hin la pasien ta te mi siang tho te idin na ding khu lai siang tho na hi lai siang tho a ding po ma khu adi dinga atom ne tan ading zo ringa a hi la lai siang tho lo wa idin a hi le mi thogen siama ai ki nga a hi le tunin hemin sorin akyum khate ding a hi chi ka king ta hi abana the purpose of the Bible lai siang tho tup le doi hu bangai chai le pasien in aya dinga lai siang tho na pi hu bang je chi le pasien hu bang to bang pasien hi chi ki phon do na ding khat jong hi a to le Jesus Christ atapa hu bang to bang Jesus Christ apara hudam na imu thei ding dan hi aphung do uda hemi aphung do a theina ding in le hi akhanga mi ten mu theina ding in lai siang tho lai gil pasien plan ana ma hi pasien lunggut ai tu na Christian tia ding a lai siang tho poimo lo hi tale bangja pasien tu ni tan a lai siang tho hi preserve ana body to mi jele the purpose of the Bible kiti kichi isei thei siam ding un hi kadei ma ma ai ei ma ngai dan again ke ding wa lai siang tho yen ding wa lai siang tho le lai siang tho ma ki interpret sa ding ki le sa ding wa psalm number som li chang sagina to chin ken ngai voi ke dana kom hi lai buziel sunga katang thu katung thu aki gel hi chi Jesus Christ in thu a line Matthew bung som ni le li chang som ni le sagi ye da hi le to chin mo si le gol nei te zo si lai bua ki pat pasien lai siang tho
pumpi ama tung tang ki gelte akung ahil chen tai lai siang thoin Jesus Christ tung tang ana gela lai siang thon pasien tung tang gel chena lai siang tho pan pasien khu in na pasien ai che ki mu thei chena lai siang tho pan mi hingte khu mi hiel mi boale siding hi je ki thei chena lai siang tho sim che hu dam nai poimo ai chi ki chen ta ki mu thei ai la himi lai siang tho tum le doi khu bange chai le pasien ta pa lo pi ta phun do ding vanoi pumpi thei sa ding chi pasien na tu bai to mi jin is psalm number som li chang sagina katung tang thu akigel ahi chin le anagen ahi hebrew bung som chang sagina ki gela to le isai bung som thum le li chang som le ko bi ra le mangpa lai bu sunga suyun len simun chi ahi ilung boy nai ne ya hi le tu lai mi tam ta ten hi gam sa chiam te na ai lo le Jesus Christ hing pe ding dan tung tang ngai dan di lo kiskinial na tam pi ta pota koi man lai sing tho dong no lo le I gam sungwa emotional ta thu gen thai lo le speaker min thang reviver speaker min thang ta te hi ikin pi so ta wai to nin ka zaw ma lai sing tho isi ma hi le isai bung som ni le thum chang som le go bi ra hi le bang jin omei mang pa lai bu siang thawa suyun len simun chi ilung boy na ba I thei chem lo ba le lai sing tho pending le to nin iki chi lo ai lúc bung som ni le li chang som ni le sagi na ye ra hi le Jesus atung tang thui hil chen ta ata sang thei ke wa ata sang thei lo jion le hi Jesus hil chen ta moshi lai bu ki gelte ai lo le zol nei te lai bu ki gelte zol nei te kam te nga pat ama tung tang hi mi hin te hil chen ta hi lúc bung som ni le li chang som li le li yet to ki ra hi le tua chin aman akungwa nakungwa kom lai a ka gen moshi dan le zol nei te gol nei te lai bu le la te a ki gel katung tang thu zo si atang tung the na dingin abon abukim te na dingin chin ahil chin tai unaw te to in lai siang thawin aphun do khu Jesus Christ hi pasien ta pa ai ei te khel na dinga si pa hi chi ana phung do zo hi bangjin la Jesus Christ again moshi lai bu ki gel te moshi lai bu te bangla Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy lai bu nga te khu moshi lai bu ki chi moshi lai bu ama tung dangi gelte hil chena abana yet ki ra hile bangsin again ei gol nei te lai bu gol nei te koi te la prophet zol nei te lai bu zol nei te no Jesus Christ adia det isai zol nei isai le Jesus Christ hing piang ding dan asi ding dan tolmain second coming tung tang na gela van thal lei tha tung thu na gela ka geru chu zol nei te kam tenga pan hil chen ki tai Jesus Christ to bana late chi chengin samle khabu hi to te aparin ama tung tangi gel chen zo si ana hil chen tai tuna ka keru chu bangi thei ding haru poimoi chai le mi khat ha ga wang pa sa pa mi khat ta sa ha ga wang pa sa pa gen thei gi sa chengin le hi reviver poimo wa crusade pandi mai ilung sima auma pasien lai bua hinna mu ding le hal thana mu ding le nop na le ki pa na ding mu ding gin ta sangin le hi mi tam piten crusade manding revival manding pasien thui pulam outside a hall som tawa isui som tawa wrong process nai hai John bungup chang som gup le thuma ya rahile bangi ge jisun the word that I speak they are spirit and they are life no te ko nga thu gen te khu hagawa hiya hinna hi a chai le hinna le lungmo na le hagaw sing tho po na imu som na dingun le hi mi tam pite lai siang tho sim zo ta sangin lai siang tho phen zo ta sangin tunin midang izun tawa ai lo le reviver speak kem crusade te manding hi ilung simanom khata ai jesun tun in tun hai theding chu lai siang tho kinung le ding dan I thei ding a he lai siang tho na tup adoi khu Jesus Christ phun do ding pasit in na mi hing tien the revelations of God's love pasit in na hui mi hing tien amu thena ding ai pasit sil tup ai imu thena ding in tunin lai siang tho mu the hi chi ki chen ta I thei ding a he abana Johan bung chang som thum lenga nain bangi get ki chai le lai siang tho na sim nielu hi you read the scripture lai siang so tho na simu hi azia bangzia tri azia pen asunga kum ton hin na kamu ding hi chin na kinemu hi
mi khan lai siang thong sim cheng in lehi bangji e cha le asunga tangton hinna lungmon na kipana ome chi agin ta jena simai jesun tamina sim je hu asunga katung tang thu ki gel hi chin le johan bungsom thum bunga changsom thum le ngana gen hi kumton hinna ne in nang nangai to hi to te khu keima tan chin thei sa na hi jesu christum tang gel hi hin na tung tang hi to mi jen le lai siang tho idop sang wa itoi sang wa lai siang tho le lai siang tho ma ama le ama ki le sa wa ei te jong idin ding apoi mo hi a hin la jesun zau hoi ta khat chu jesun anaget ki khat bange jai le Matthew bungsom ni le li changsom ni le ko khat ve isim ding wa hi Matthew bungsom ni le ni changsom ni le ko na hi jin again hi jesun adonga kungwa lai siang tho le pasien silbor theina na thailo ji un na su hial lengu hi so hial bor hial ge ji khu lai siang tho I thailo ji wa bor hial le su hial je le et sana dingin gain le abelin mai cham sim wa abelin pasien dei bang le pasien gen bang mai cham sim ta ai le pasien asang pita au pa kenin jong mai cham sim tho na sillat bor tho ama jong mai chama ding na sem tho a hila pasien dei lo bang pasien gen lo bang ten pasien gan si san alun te ding hi a jai le aman an le me te an te me te hi ama lum god bang ten toy ta hi ka ke chu bang hi jai le pasien lunglam I thei lo hi le alung ki su khalo hi lai siang thoi thei lo hi le ki bol hi le chi hi tu ni a jisun Pharisee ti ai ro ma huna mi ana pho bangin tunia mi te jong pho ding le ka ging ta ei ten jong tunin lai siang thoi thei siang on ke wa lai siang thoi thei lo jon le kinial na ki bau tam na hatum hat doctrine ki ba lo na tam bi po re doctrine ki chi jong hi I kam teng wa pot pon ne di ke ya mi hing ten hi doctrine I boi pi ma wa Lutheran Zotela Lutheran Presbyterian au hat pen hi ya a thei chi ki thei chin do abana KCC KBC hatum tam pi o mai a hin la hatum tam pi omma na le ikimu to cheun le hi doctrine ai ki boi jel ta wa khari jong ke ma doctrine khu Bible base ai chi khari jong ke ko doctrine jong Bible base ai chi ai la kharari ni khat pan khat ku nga nanga adi ke anak si jela to mi jin le lai siang tho I thei chil wai le abona di jing adi di no he kia I thei chil wai le abona di lo the hi chi I thei di mon poi mo ka sa hi tamin bangi cha le na ta san khu lai siang tho to ki tu lo wa na ki bul phu na khu lai siang tho gen bangi lo wai le thesarin ka thot ni na bung ni chang som le khat som ni sim le chen amau ten huddam na tan din thutta apom wa anual wa angai si we in na thuta hu ananual ta jeon che to jen pasien alai sin thoi sim dinga thesarin ka thot ni na bungni changsom na kung sim dinga to le mang thai ti dingin di tallo na som na zo shi to a hi dinga huddam a hi theina ding wa thuta it na apom lo ji un a hi huddam na tan thei dinga thuta hu pom angai dan thuta hu bang hi Bible chi lo thuta am lo hi to mi jeli thuta ji jing Jesus Christ thuta hi Jesus Christ thuta hi ai le lai sing tho khu ama tung tang ki gel na hi lai sing tho khu thuta hi ki ding ai la Thessalonica thot ni na bung ni chang som na in huddam a hi theina ding un thuta it na apom si hi che chang som le khana tami ji en jo thu agin ta na dingun pasien in di lo na sep the power of error himai di lo na sep hatta akung asoldinga chang som le ni na thuta ging talo di talo na ki pa pi zo sie mo pain om ding hi bang tana za hoi tai unau te tu nya Bible thuta adin ding apoi mo la Bible thuta ki pa pi lo di talo na ana ki sem te ki pa pi mi te khu pai mang nuolin om ding a hi chin le chang som nai again hi di talo na ki pa pi te zo sie mo pain om ding hi thuta hu Bible ai thuta hu Jesus Christ ai thuta hu John bungye chang som thum le ni nai
You shall know the truth and the truth shall make you free. Thu ta na thấy chuyện đi qua nấu tiền, tôi chuyện thu tay nấu tiền, số ta năng bị đình ấy, na chị ấy. Ai lệ, lại xin thôi mi hình tia đến bằng boss ấy chị, yên chuyện đi qua, Psalm number ra là xóm là cố trang xóm này chuyện này cái khang dong in bang chin a hi om dan asu siang thei ding bang chin mi kharin a hin kho siang tho ta na koi thei di ki pa ta na koi thei di moral character nei thei di pasien mi hi na bang chin anei thei di mi hing kharin chahe samne khaba ana do na he na thu bang a ke hoi cheng in na thu dung zui a dan kiamin a che pasien thu bang a hin khong nei cheng in le siang tho na hi ki su siang tho na hi to hu Psalm number zale som le ko chang som le khana again kida na tunga ka khel no na dingin na thu ka lung tanga ka kem ta hi pasien lung lo banga itol lo na dingin pasien thu ko yanga ya nei anga ya pasien thu ten khon ti poimo hi chi i thei ding hi johan bung som le sagi chang som le sagi nain na thu in amau su siang thawin na thu thu ta hi pasien thu hu thu ta hi ya pasien thu ki su siang tho na mai mi khat mi bua khat ai lo mi siang tho lo khat pasien nei lo khat in pasien thei cheng le thu ta in siang tho na hi the power to cleanse su siang tho na thei ding pasien in a thu a nei ai a je pen hebrai bung li chang som le nia pasien thu hu hing a sil a bol the hi je it has power in it pasien lai siang tho in power nei sil bol he na nei hi je again kida hi johan bung som le nga chang thum nine bang again jesun no te pen na kungwa ka thugen te ji in na siang tho ta hi jesu christ zat thu za khalo pasien thu za khalo ten siang tho na ki ji nei thelo hi a hin la mi khan pasien thu za ang tam ching le pasien thu in mi a khel the ya siang tho na pe the hi ji a ki mu the ki hi abana pasien thu in sil bor he lai siang tho in mi hing te tunga import a pia do ki khat bange che light va hi to va hu bang chi bang va e chai le some number zale som le ko chang zale nga nai na gen hi na thu hu ka ke nga ding in me va ya kalampia ding in va hi pasien thu hu i thei chena ding in va oma lung na va na khat ki thei chen na khat ki pa na khat oma johan bung ge chang som lin na in ke le tung va ka hi na I am the light of the world ke le tung va ka hi ke hin zui po ma miela a kho hei si ding a hin na va nei ding hi hin na va the light of life bang atri mi khan jesu christ zui a thei chinang pom ta cheng le hi lai siang tho anwal thein ke a lai siang tho banga hin khong za cheng in siang tho nang nei ta a je hui pa sino siang tho ei manin lai siang tho banga ngu cheng in hin na va khung nei ta hin na va chi cheng in bang atri et san ding in revelation bung som le ni chang khat na revelation bung som le ni ya dai le til na bung som le ni ya nu mei no hu ni sai na ki tu ma a kenga ha o ma alu tunga bang lu hu o me lal lu hu o me je ai ne hi nu mei no ki tu na hu va ai ni sai na ki tu je ai le pasien tho hu va ai le pasien ta ten hin nai nei thi nei the ding wai jesus christ hin na va hu ini ngai ai the light of life hin na va hu ini ngai ai je i the a to lai siang tho chi lo nga mu lo mu na ding om lo hi jesus christ chi lo nga la mu na ding om lo hi je ki chen ten apong do ki da hi lai siang tho in aya ding a mi hing te ding a pi do ki khat bange chale truth thu ta anai joan bung som le sagi chang som le sagi na thu ina mau su siang tho in na thu thu ta ai pasien thu thu ta hi a ama pasien hu thu ta hi a thu hu thu ta hi kin a ama thu ta hi a Jesus Christ ku thu hi a ai le lai siang tho pasien tung tang ge la Jesus Christ tung tang ge la the whole scripture is truth lai siang tho zo shi thu ta ngi ta ai le ko ye tu na thu ta nial thei ding lai siang tho ai kin nial na teu tu na hi i top san niu ka dei a je pen i thei chen lo ji wa pasien thu i get set kha ding i hil kha ding za hoi a hi chi again thei joan bung ge chang som thum le ni nine to le thu ta na thei ding wa thu ta no de su ta nang pe ni mi tam piten jesus christ su ta naw ma jesus christ ta san na hudam na mi na chi lai le jesus christ ana chi ji on le lai siang tho ana pai zo wei ka ge ru pen bangai cha hele tu lai ki hil na le ta san ti lo tam pi ta no ta ji in
min alai siang tho ina akoi ta wa hudam na le ki pa na suiding in bien azon ta wai ai ro le bible truth aki get cheng in angai no mun ki wai Mizoram thugen min thang ta khat oma Mizoram thugen min thang ta khat oma homi pan bange get chai le a sane na ding kham thu jong again thei a vo sane na ding kham jong thu again thei a chi a hin la tang ton hin na ding thu get cheng koi man angai ut si je tang ton hin na ding thu bang ta di tu nya hat tum tam tain ata san khil a pai pi khilu thutta bible ki phun cheng koi man ngai un no lo wei himi aget nai thutta ki chi cheng in bang ta dei tu ni in Bible aum lo poma Bible gen lo poma khu mel ma pa hi pasin gospel di ta khu kum tam ta hai ching tu ta a satanin jong hai chi di lo thu ta di lo thu di lo tam pi na tu ta ai to mi jin le khathu gen khu Bible aum hi lo ai wa thu di chi te pum di ka dei kia bang hi ma na le pasin thu lam hi chengin ha gaw lam thung hi chengin Bible gen lo poma ita san ning chu ka dei si Jason Johan bungup changsom gubla thumna hinna pie thu hu hinna pie hu hagaw he ta sa pen bangma aphatum si naku wa kathugen te hagaw ahya to le hinna jong ahi na chai pasien thu hu hinna ya hagaw sing tho ai korin thor kana bungni yera hele bangchina ki muki dei pasien hagaw puyam te hu pasien ta te ki chiding ahi chi akimua pasien hagaw nei ten hagaw apra silpia hu atang thei ding chi ai le hi hagaw siang tho isui nawa tunin lai siang tho idop sang apoi mo ai lai siang tho isim ngai apoi mo ai aji pen bangji a thami gere cha le hagaw nei zo sia ta sang keun do not believe all those who claim to possess the spirit hagaw nei banga ki gena hagaw nei kai ja pasin thu gen zo sia ta sang keun lai siang tho i pen apoi mo ai isai bungiet changsom ni nan bange get khat ve in a pending wa tunin le ta san di lo tam pi na pot jin tami bible chahi ka sim ben ma isai bungiet changsom ni nain dan thu le thei pi na thu do ding hi a tam thu dung zu ya thu again si ule amawa wa om lo ji a hi ding hi en leo chen tunin mi tam pin thu again pasin thu gen omwa ahin la dan thu le athei pi na thu to akitu lawai le ama khu thuil di lo ahi chi isai bungi changsom ni nan get sa hi thuil di lo themhat ka gen ura koima hatum get na hi ke ya koima ki ko na hi ke ya nanga dinga hin na hi na di le nanga dinga kisiam thana hi jon dinga pasin thu ta imun thei jo dinga igen dinga hi pasin ni gup sungin leile wana siama ani sagi ni na kholta hi to ni khu a khol ni khu sabat ni hi ani sagi ni hi achi lain mi tam piten khol ni tun in sunday imang ta wai thuil di lawai pasin kani kha siang tho ka gorzo la ka su siang tho achi khu ni sagi ni hi lain tu lain first day in a week hapta khat ani masani hi Jesus Christ tho ni hi anaki bang ta hi tun in thuil di lawe we must taste with the Bible a taste ibording kadai ahi abana pasienin vo sane khu ale sa siang lo na khen sa ne ding tham ding bol lo ding tam bi na khen sa sil lo khen sa ahin la tu la ten banggen tai chi le koi man asil le Ezekiel in again Ezekiel bungsom ni le khana again agam siam puteun jong sil lo khen non ke wa silbua le sil siang tho khenon ke wa ne thele lo khenon ke wa ka khol ni tiang adon da ta wai unau te tu ni eiten o khenon ke wai isain bang chin gen ki dai ne le don tung ta ngai hi chin na gen ai vo sa sane a ju sa sane te mangpa jesu lo pi ta mei ko ngang pai a nam sao a thung tan ni kho chengin vo sa sane a ju sa sane te among tiding hi ja Jesus Christ hing pain ding future tense ai ni imai la muna Jesus Christ lo pi ta second coming yang pai chenga mi bua te mi ki su siang tho lo te si ding dan thu again ai la tu la ten bang gen ki ta wai hat to ma bien maya
thopi ta in Jesus Christ minin vo sai ha ilan siang thowa Jesus Christ minin vo sa te bang te ni awai tunin thuil di lo ai chi hang san dang ga gen ga mai aji chu koi ma lung sui hi ke wa koi ma lung dei ding ma koi ma ki pa ni ma thu gen hi ke wa Bible thu di phung do hi jong le hi Bible thu di hang san ta igen ngamu poimo ka sa hi Isaiah bang chen again ki re vo sa san ti sun ni tuma kana ko ho ma mei hu ki tum to bang ai ka gam siang thawa hing lur siu na chi ai le tu lai mi ten bang chen again bang chen hil ta oi hang san ta in le bien pasien ang sunga pasien i bien sunga ahat to mi siang tho ten silki da hoi tam ta e bol ta hoi ton in Bible ni phen poimo ka sa ta u nau te adhe in zo mi te sunga hi thei chen ding ka dei ai thado speaking oma Kuki nam pi zo shin Kuki nation in I thei chen ding ka dei ai Bible thuri zui lo wai le si te te ding ai a hin la Bible gen bangai ki bol wa hi le pasien lung kim nai ringa pasien nam tel te hi wa siam puna sen te hi ding wa mi te tu nga va pe tu hi ding wa hin na tu hi ding wa a hin la tu na thu tai zui lo wa hi le si na nei ki ding ai thu tai no te so ta nang pe ding hi chi lai tu nin eten thu tai na pom non ke wa ki hil na di lo tam pi na pot tai Jesus Christ hing pe chingen lo pi dan pe ding amang to pha to ring a thu pi ta in van tung nung sang pe na van sourcing te to van sourcing tung nung pen te to peng kul ki mut ding a ling ji la ling ding a ni sa miel ding a ha miel ding a ki chi line le hi hatum ten bange ki hilu tu nya Jesus Christ thelo ka laing pe ding hi ki che ki dai Bible in ha san na tam pi ta thu avan gam lut ding hi ki chi line hatum ten hatum mi siang tho ten ha san na mong thu lo ding ki chi ki dai unau te ton in Bible yet chen poimo ka sa hi Bible thai chen lo wa hi le isi ding ai ton in Bible dom sang ding wa those who fortified themselves in the Bible, in the scripture. Koi hinan le Bible agi bulpu a Bible a ding po ma khu a hing dinga a ke pa ding ai. Pian thana ding in sildang zon ding poimo ka sakia. Bible idop sang ding. Bible thugen itoi sang ding. Bible a ki le ki ding wi ka dei ai. Ton in atop na ding in renew heart mi khat ang piang tha a lung sim ki khel sa khat khu ni china tu ya ki bolwa ni china Bible thu hagau thu aki bolwa aki sun khum lawa hele a hing si ai to mi jen le ni china pasien thu Bible thu to ikitalo ikitat lawa yob ding hi ikidei sa na wa hi pasienin atu siang tho I hol na teu I tam chiru aring ingol so sa ta hen ki pa hi